hii kazi nzuri ya nyumba ya Bwana iweze kukamilika, si ndio? Na umehubiri vizuri sana. Sasa Bishop, mambo ya uoga ukituambia tusinunue, ulikuwa unahubiria mabishop wenzako. Sisi hapo hatuko hapo. Sisi kama tungekuwa watu ya kununua uoga, Ruto angekuwa ametumaliza na angekuwa amemaliza nchi hii. Sisi we are encouraged by your message that we should not buy fear, na hatutanunua uoga. Watu ya Mwea niye mudekere maitia makwa ni maige tajo ya mutu ide to ni ndare heta ka soko ha